manlolo ko. Lastog ko na nga ikasarnak sa balimatin kasarna. Anya mantisang sangita maud si Kamalaw. Dayjay nga Serbiliano kuna na nga syakti ikasarna nga manmat gayam sa balimatin altar na. Napiit kayo pa'y lang amin anagam-am mo ngam nagtalek ka adagos ken kuana. Inaklon mo adagaws. Kat nagkarimat nga ron nga ikasarnak. Kuna na pa'y nga agbalay kami ije bagyo ta kuna na nga adalote na ijay. Kuna na pa'y nga gumatang kami itilugan mi nga van. Basta edit ko kano ti dayaw ko kanya na. Idinalpasan ti raya-raya. Nagpukawan nga kasla asok. Maala, pag nakmamday ta. Ngamin adoon alinuko da ka. Ngam di ka maagnak-nakam. Takasanaw, tunggal adagarem ken ka. Aklo na maadagaws. Awan pa'y napuutak abinastid mo mait. Aklo na ngamin amin nga agarem ken ka. Nga uray di mo maunay am-amaw. Kat kunak ano final day jayan. Kunak no isunti mang seryoso kanyak ngam awan latagayam. Nagsakit dito nga mang mangyayari kanyak. Ala, adan tulat tamang seryoso ken ka. Basta di ka agdardarasudos amang aklon kadagiti agarem ken ka. Paliiwan pa'y nga umuna. No talaga napudnuda ken ka anak ko. Ay, kayat ko tagbartak nanang. Kayat ko di makalipat. Malaw, damag ko nga intarayan nakakanuman ng tinubiyaw. Pudno aya. Ay, wan nga rod. Ngamawan bibiyang mo ijay tatabantor. Pangaasiman, han mo nga na yun nante stress ko. Nabayagan nga binastad ka, iso nga sardangan na kon niya. Konsernakin ka. Nga masaak mo't lama kasingit nga agarem ken ka. No kasta apanawan na katinubiyaw. Kaya't kang andingayan malaw. Kayak nga andingayan tibagik, tata. Hangko nga kasapulan ti andingay mo. Kaya't mau, taintagbuy iti sine. Ay, manjak, ninanang ko at awisamhan nga siyak. Sikat kaya't ko akadwa malaw. Manjak nga ron. Sige, panawan kayon tani, adya pa'y papanak. Kunak man daw binastad mo ni Bantor. Sumanubli mo lata dito'y balay anak ko. Ay, wan nga rod makapasuron. Basta ag-break kami iti maboyfriend ko, paspasan na matante o may ag-aram. Imbes nga da kayo ti araman na takatawanan nyo. Ngam syakit din. Awan babay hindi dyan nga lakay. Ay, kasaritam iti nasaya at anak ko. Di mo pampabainan tamaditi kasta. Respetuam lata talakayan. Ay, anya nga tano padasak matima kay boyfriend iti lakay. Anya? Siguro, noon tatabantor ti pa kay boyfriend hanak nga alilawan day jay. Siguro talakayan. Ken maysa, nakajakpatan ano kasken kati maasawa na. Ay, wan nga rod. Ngam, awan mat nga minarek na kanya na. Awan nga pulusumgar nga dut-dut ko, uray maysa. Wan na? Narega mano pilitem ti bagem amang aklon iti di mo mat ay ayatan anak ko. Ay, kaanon to nga tangay nga makatumpong ak itinapudno nga lalaki aya. Dumteng tulat ta dayta. Basta ikararag mo. Kandi ka agdardaras. Taamangan no saan pa'y nga ita ti umno apanawan anak ko. Hello, miss. Mabalin ti makiamam mo? Ha? Ni, itadtala nga makita ka ito'y lugar mi Tagano ka? Nagbakasyonak, di tabalay daninong ko adaryo. Ha? Ay, kastaya. Uy, nagwapo mat dato yung nga tomboy yan. Wan, tomboy laki ti datoy. Kas lalaki mat nga pay-payso. Ay, siyak gayam ni Rio, ading. Siyak mat ni Malo. Nice meeting you, Malo. Kastamat kan ka Rio. Ay, anya ti kayat mo merienda. Ay bagam lang, tag merienda taman dito store. Kakay suna nagam amuta. Katuan
Uray may sala nga biskwit kan may sa nga juice mabalenan. Sige, nana. Dua man a juice kan dua biskwit. Pakilis ng pailaang, nana. Tanabatik tiwalit ko ijabalay. Bayadak no madamdama. Nay, unay daytan apabang lumalaw. Ay na umaya mo umanan. Nabayagadi ka nagbangbang luwa. Italaang manan. Apay, adaman ng nobium. Kasta nga mingka no ada nobium. Umaya mo tibang lom. Han ko pa nga nobyo, nanang. Ag-ar-arampay lang. Sino man ang daytangay? Diyangay anak ni Tata Dario iti bunihag. Nagbakasyon ito lugar tayo. Day, di ka man ang nagdarasunos malaw. Kita tamang ano damang asawa na. Ay naawan, nanang. 101% nga single jay. Ay basta, di ka nagdarasunos. Bayam nga agaram iti mabayag. Tapaliiwam ana imbag ti ugali na. Ay, kasla kayat kon nga aklunan ni Rio. Anak kang kadayta ah. No kaya mo man ang tiagsangit. Alay, aklo na madagaws. Sika mo tiagsangit. Saan ba ta siya? Ay na, awan to ti sangitak ta sinsir kanyak ni Rio. Basta ti makunak anak kaw. Paliiwam ana imbag ti ugali na. Di mo aklunan adagos. Tanarigat ti mailawan. Nakitam di agar-aram kinimalo nga anak mo, Lulek. Ay, sampay ata di maimimay dito'y balay. Ibagbagalaang ni Malaw. Tsaka amo no pangar-arman na iti anak ko. Iti cellphone siguro Kano ija istro ti pagkikitaan da? Kasta aya. Ay, Una yan dyan anak ko. Imbag ano ba rupay dyan lalakay? No ngay adaman ka inagaw dyan anak kaon. ha? Lukas ka. Di mo amo atumboy di agar-aram ija anak mo. Nay. Day na bang imbaga day ta? Diyak mo bantaur. Ay, sos. Bagbagaam di anak mo. Ungtam no ka sa pulan. Apay, di mo kaya ti maadan iti apu ko. Kakayat ko Kasano nga ron nga agsikog ni Malaw, no dahi dyan ti pakirelasyonan na. Kan di da pa'y makapagkasal. Bagbagaam di anak mo. Ibagam alalaki ti pakirelasyonan na. Tanong siya, uray lakaya kon, makaputo takpay. Di uray lima tagbalintong apo kom, do siya ti pakiasawaan ti anak mo, Lulit. Nanang, inaklon kon ani Rio. Anya, apay nga nagdamag ka kumapay mga mo na kanyak asa ka nagdesisyon anak ko. Ala, hanak mo ton nga ubi nga basit. Amo kontar aramidak, nanang. Di mo amaw tar aramidam. No makirelasyon ka, tay lalaki. Saan ka tatay padam a babae? Ni Rio nga rod tilab ko. Pagan, anom ti lalaki nga inuluklukon na kamat. Kitaan nyo ka di, manon nga lalaki tinang loko kanyak. Nag-ado nga yung karkarida, ngamawan matinungtong palda. Tinudtudok dala ang datoy pusok. Sinugsugat dala ang. Iso nga man diyakon ti lalaki. May mayat siguro ti tumboy. Barbar ang hanakon nga masakitan. Kanuray no tumboy ni Rio kat nagwapo. Ado ba ti atiwan na nga lalaki Diyay lang busis na ti babae. Ngam ti taktak dar nakatkasla perfect nga lalaki. Ay na, ijakab mo kang ka. Makaamo ka nga rod. Wan angamin. No anya ti pagragsa kakat suportaran niyo. Hanga kasta nga kun kontra niyo. Awan ag-apa tayo no kasta nanang. Anya! Ne, si kamot gaya Mario. Ala, sumrak ka Intag shopping, malo. Ang bye-bye som. Wan, gumatang tayo ti baro abado kan sapatos ta. Ay, kababain samat kanyam. Di ka kadyag babain. Taagayan ayat tangarudan. Agrobot ka tayong tag shopping. Nabatik magkayam tayo wallet ko.
Anyahamatan. Sapay sagsasangaribo amin nakarga day jay. Ay, kat yung kabiit sublian Maladaw nan ano subliak pa lang. Ay, bumulodak pa lang iti kwartam, darling. Bayadak to. 10,000 pesos di karga di wallet ko. Iso 10,000 ti buludak kanya. Ay, awan matikasta nga kwartak. 3,000 lang dya iduldulin ko. Ay, mabalin siguro day jayan. Ngam panayunam kaninanang mo. Uray 2,000 ti panayon mo, mabalinan. Bayadak matlaang no makaawid ta. Dumagastan to iji balay, tadagasan ta ti bayad ko. Sige nga Rod, mabiit lang darling. Oh, anya ngay darling. Magustuhan matlaang ti ginatang tawalit mo. Wan darling. Oray nalakang ngam nagpentas. Kaslag balor iti ribu. Ngam handa nga mo. 150 lang gayam ti balor na. Wan nga rod. Kasi ka ngay, nagustuhan mo't lang ti sag ko 4,000 nga sapatos mo. Ay, wan darling. Ay, wan. Intapay man. Mabisinak. Apay, ada kwarta nga pagkaanta. Awan matan na bati iti kwarta. Tainggatang ta iti t-shirt mo tinabati. Adam amok nga kinkuko iti pakanan. Mapantay jay. Akat, sige nga Rod. Makaamo ka, darling. Sige, agbusog ka malo. Kanam amin na kayat mo, tasyak ti makam mo. Ala, nag-adon ti in-order mo nga makan. Awan pagbayad ta. Nakasarita kung ti akin kuko ditoy. Utangan ta pay lang ti kananta. Imbag no kayat na. Uwan, nasingpat day jay. Iso sige, mantalatan malo. Nabsugak malo. Ay, dito'y kapailangan. Nakasarita bit tigayam kung akin kuko dito'y pakanan. Di ka pumampanaw dito nagtugawa mo. Urayan nak ngagsubli dito'y. Ay, sige nga Rod, darling. Uy, apay ngay. Napnapanan nga tanday dya nga Rio. Diyak mata nasiputan ti tinurong na. Adala ang tanday dya yan ti kahirang amawan matan. Ag-awidaksan. Imununan sa matan nga nag-awid dya nga Rio. Rumurakit din ito'y. Oh, miss. Mabitlar. Apay, sir? Sa dino ti papanam? Ay, ag-awid akon sir. Awan matan dya kaduak. Intarayan nak sa matanan. Di mo mabalin ti pumana. Di pa nabayadan ti kinan nyo. Ni! Kunak mano nakisarita kanyam di kaduak, sir. Kuna na ngamin nga mamuna ka. Kat utangan na kano pa itikinan me. Ay, diya ka mamuti ka doon. Kuna na nga agsublit ang mapan mangirwari ti kwarta pagbayad na. Ngamawan mo tay. Kuna na amabit lang. Ngamawan mo tay. Basta agtugaw ka dita, miss. Ngamnoad da kwarta mo. Bayada mo tikinan nyo. Ay, awan mat nga rod kwartak, sir. No kasta nga rod, di ka bumampanaw dita. Agtugaw ka lang dita. Urayan ta ti panagsubli ti kaduam. Makaturturog akon nga agururay itoy. Ayan na ngayon dahil nga Rio. Ay, Oh. Agkapi ka ba, miss? Inyagan ka iti ka ba? agawid ako man, sir. Tani, sumipngat matanan. Sana mabalin, miss. Urayan ta dya kaduam. Taimbaga na adi ka kanu papanawan, aging ga adi agsubli. Anya? Ay, apay, mano amin ayati bayad jakinan me. 2,000 amin ading. Nada ko makwarta kuray bayad akon. Ngamawan mat ngamin. Ay, agawid akpay atay nakpagala iti pagbayad ko. Saan na mabalin? Anyat amo. Amang ano di ka mat agsublin. Ay, agsubliak, sir. Promise. No kayat mo, duata ang mapaninja balayo. Ha? Ay, mangipas pa subuday dyan nga Rio. Ay, sige, mapantang nga rin dyan balay me. Pangusaramanan iti kwarta aya. Tay dinawa mo iti agsapa ngay akwarta. Ay,
Basta mangtit kayon iti 2,000. Bayadak tumatlang no adamanan mapurdiyaak. Darasan nyo tani. Ag-ururay di pagbayadak ijarwar. Mabiit lang, arod. Nay, anyat sang-sangit ang malaw. Ikan sama na naturog idirabi ay. Naalingag kong agsangsangit ka idirabi ay. Sa ita, agsangsangit ka pailaan. Manja kon nga talaga, nanang. Manja montay. Tiag ayat, Agpapadamot gayaman amin nga tao. Lalaki man wano babae, manangal lilaw matlatagayam. Apay aya. Bulbulas tog da dyan nga riyaw. Awan matgayaman ito'y lugar tayo. Nagbiyahe ka nun nga nagpa-Manila. Tagtrabaho ni Ije Manila. Di na pa imbagbaga kanyak. Anya. Ala, sana balik tawan na pukaw kang ka. Anya nga awan? Kadno kinwarta anak nga rod. Ingga tangak pa iti sa 4 mil nga sapatos. Kanjayin tarayan na nga kinanme. Anya. Ay naglukon no kasta. Apay ngamin nga ingatagam. Kat ko na namat ngamin nga bayadan namat lang kanyak. Gampi man namat gayaman. Sa lawas awda dyan nga tao. Ay day ka ngamin ti madikeng kakat. Tanaglaka ka ngagtaltalag. No adakid dawen-daken ka, itad mo maadagaws. Anya nga ita. Naimbag nga orasyon, nana. Adda ka din ni Malo? Ay, ada baraw. Ang asino da ka day? Siyak tagin ko ko iti pakanan nangananday di plaza, nana. Adda ngamin kamali iti listaan nga inted ko kenkwana idi. Ala, mabiit la ang taya bakti anak ko baraw. Apay, ada pa kurang ko. Dayjay matan nga riyo ti singaram ano, ada kurang ko manong. Sana ding. Sobra kindi Adda sobra na 150. Iso nga umay ko isubli. Ha? Ato yading. Sorry no, nagkamali ako iti kwenta. Isublik to'y sobra 150. Kanti imbayad mo kanyak. Ni, apay nga isublim ngay. Basta isublik. Tamas siya nakiti inam. Amok akwarta na timbayad mo kanyak. Alan, awat mo to'y kwarta ading ko. Ay, anan, kababain mat Alakit din ading. Di kagbabain. Tamani po dita. Kanayon na konti umay dito'y balayo. Ha? Impakada kon kininanang mo ti panang sarungkar ko kanayon kang kaading. Kat kunanamat, sikat ti damagag. Okay ka dila ang keng ka no sumarungkarak tumanan? Ala, apay nga sarong karanak. Basta, mamuam to, Malo. No kasta. Agar-aram dayjay asesar ken ka malaw. Wan nga rod na nang hanukon nga aklonan. Sigurado matla nga lokonak tumanan nang runak at guwapo. Kasla na singpa matilangana. Nadayaw pa'y. Madlaw ititigtig na ikan panagsasaunaan na singpat. Baka nga'y agin si singpat manan. Iso nga haanan. Adakeng ka day ta, anak ko. Kasla na singpa matilangana. Ay, uray man pa'y singpat na amin nga singpat. Hangko nga kayatan nanang. Awanan ti panagtalak ko kadagita nga lalaki. Sigurado ka. Wan nanang, nadidigra akon. Iso nga basta dakon nga dagdagus. Ala, auntie. Agar-aram matan kanyak ginagaram kiniinsan malo. Asinaw? Jay agnagan iti Cesar. Wan, auntie. Katanya ko matidakas na ngay. Binastad mo nga minimalo. Wan ka nung nga ron, auntie. Gani, insublat nakmatan nga inaram. Kasla na singpot mo dayjay alalaki anya. Wan, auntie. Iso nga aklunat dayjay. Kursunadak ti ugali na. Agabay ka kanaw inton kasarja kasinsin mo malaw. Ni, asino nga kasinsin ko nanang?
Di ngay Leslie. Ang kasaran iti mabiay. Kaamaw no asino ti mangikasarkan ko na. Ha? Asino ngay nanang? Ni Cesar. Di binasted mo ang nag-aaramkan ka. Anya? Uy, no kasta? Han nga mang luklok ko na dyan nga lalaki? Ay, saan siguro Taikasar naman tandya kasinsin mo. Kat, kumusta nga iti ada asawa na insan? Kastoy, naragsak insan. Nakasingsingpot ngamin ni Cesar kanyak. Ay na, jak laing pagarup. Grabe ti kinasingpot na sika. Di na kayat na pagtrabahuan sika. Kanaggagat at talaga. Uy, mayat nga rod ano kasta? Sige insan, tagawid akon. Adapi ngamin papanan mi iti asawak. Ay, sayang. Pinalos pusak ni Cesar. Kunak manumang lukluk ulang dayjay. Ngam sincere mat gayam. Ay, inaklon ko kumaidi. Siya kumatiin kasar na. Nagsayang matanan. Kasta unay nga apal ko iti kasinsin ko ta nakatumpong iti nasingpet ken nagaget nga asawa. Kat aging gaita naragsak talatang agdandan na. Kat adda pa yan talo nga nakda. Masaya nga nak ngem awan maramida. Basol ko ta pinalos pusak. Kat ita single aklata ta mabuteng akon amakin nayat. Ngem na dapay siguro masara kakakas ken ni Cesar mabalin amakin nayatak manen. Ngam kaslawan matan ti makita kakas iti nakiasawaan ti kasinsin ko. Iso na saysaya at lang agbakbakit akon abalasang. Ngam ti may law anak manan. Alakastan tuy gayem mo malo. Alaga kayem ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan wano kapadasan ni Kabsat Malo. Dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manen. God bless kada kayo amin. Manipod ka ni Kabsat ansing sana pud no anagan tintay idarama ita. Kastiman ti ko na ni Kabsat ansing. Dear Manang Bianang, may sa kabalo, at damat kakabsat kong agpada abaak. Da kami atalo ti pagtarayan dahito ngay padramak ken ka akapadasan. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Una imatan ti kastoy amasangputan dito'y balay. Nakarugrugate, nakawarwara, kaslawan mo't agigyan dito'y. Pasensya kayo, nanang. Nanay, busy tayo anak kayo. Diyak, masamo tayo agdalos. Busy kang agbartag. Ay na, awampay serbim agnana dito'y balay, RJ. Di mo mo't dalusan. Unay ka ni nanang na ya. Di kayo ka di akong umit. Kwarta yung mga kayo din, nanang. Awang kwarta. Diyak pa yung amin nagsweldo. Magraraman ka mga agsweldo. Kadi ka magtrabaho. Ay. Uwag nga yaman niya. Nalipat ang istamba gayang. Kunak mga opisina ak nana. Basta agawid ak. Masangputan ka na barta. Oops. Di kaya gumungin. Tama na dahil pintas yun na. Alan kwarta yung mga di. Ay na, awang kwartak. Ada, yun wag pimpinsun kayo. Sana pang arak ti pensyon ko. Agtrabaho ka, no kaya't mo ti madan iti kwarta. Ay na, kasta kanayon ti aramid ti kabsat ko nanang. Kanayon ngagbartek. Kaslawan nagnanaw DJ balay, ta nakarugrugi mag. Kaslawan tao ngagigyan. Kasano, kajay la agbarbartek ti araramidan ni RJ. Umayak ko maagdalos nga busy akmet. Babasit pa'y ngamin dagiti anak ko. Gan pasaray agisursurak iti natang alakok no kwa. Ay, dayta ngamin ka, ta nagtatangkan ti ulo yu ide. Kunak nga agadal kayo, ngam sadot kayo mga giskwila. Adda kumamot trabaho yu itan akas ka dagiti daduma kakasinsin yaw.
Awan nga rod nanang. Ngamanyangay. Adaditan. Awateklatan at igasat ko. Uray ko manubak nang mo tinakyasawaam ngam saan mo. Napupobre pa'y ngam da tao. Kasanungay alumong aw kayo no kasta. Nanang. Gusto nga may nantiwalong anak yaw. Na kayo mo lang ti marigatan. Narigat ti panagbiag itan, lerma. Nay, nagadumo dagita lablaba amon, rimeng. Nay, si ka magaya man ang anseng. Nakabakasyon ka manggaya man. Wen ang una yan, nagadumo talablaba amon. Ay, wan nga raw da. Ang anusak Takababain mo no jak agunay dito'y balay ti kaanakan tayo. Makikabalayak laeng dito'y. Wen angam grabe mo't dayta. Nagadu talalabaam. Dua abantay mutan. Pati ngamin up ken ulas kas kada kortina dita manang. Inakas da mo amay. Iso akapilitan alabaak Ken sa nabalay tada mo washing machine. Ay na, narigat latat aggaw-gaw. Tanadagsan dagita. Apay, manot isusweldo dakan kaya ka ba guys? Ay, awan manang. Talibre ka nga ron ti panagnaed ko kadakwana. Ken libre ti kanag. Uray man libre amin. Rumbang kumamot aswelduan da ka Unay ka dagita tattaon. Gaputa kasta kalakit kita andan. Gaputa nagbaak ka na balasang. Alilaan da ka mulaw na yan. Ay, ayos laeng manang. Napigsaak pa'y mga trabaho. Ay pumanaw ka dito yan. Taumay ka nagnaad ije balay. Apay, di kan agsubli ije syudad manang. Saanan? Ipaabang kun ije balay may ije syudad. Dito yan probinsya ti pagnaadak. Ta fresh ti angin ditoy. Ay, nasayat nga rod manang. Umay kag na di ije balayan Pumanaw ka dito yan, remeng. Berteng! Apay! Akin irek di tabumbunagam. Day, nagawit ka mo't gaya manang. I-rake din san sibiyaw. Ibilad ko kanaw. Kaanaw asimbangpot ka. Hindi na minsan nakalman. Manungay mo, titangdan mo agbumbunag iti irek. Awan manang, libre mo ti panagnaed ko di balay da. Na? Apay! Tay kalkala pa mo ngamin ngay. Ay na, nawas out di nagbagyaw manang. Kunak atari maanag inyo permit ni insan sibyo ti balay na. Isa nakipagnaed akon akadakwada. Kahit di da kasuswilduan. Saan na masapol, manang, libre mo ti kanak di balay da. Nalabos mo dagita tattao. Ikanda ka kumalat tamot iti kwartam Ikandag mo't ti pagmeriendak no da duma. Paghalo-halo kas jay. Ay pumanaw ka ni Jebalay da. Tao may ka nagnaad di Jebalay. Ha? Alilaan da kayo mo't unay. Nakakaasi kayo mo't akakabsat ko. Itatada kayon diti balay berteng kan remeng. Saan kayon ngagbalin ang nakakaasi iti balay dagiti kakabagyan tayo. Hiwan amanang. Agyamang kami tada ka apakikabalayan may. Ang kakabalay tayo nga kakabsat. Kawan basta no niya ti matrabaho dito, agtitinulong tayo. Kano adamakan, saan abanat. Suruan tayo, taginaw, tasaan tayo mabaknang. Wala manang. Sa anak mo't anarawag. No, ada may sakilo alitsaon. Umdasan kanyak dahit sa... Ay na, dayta may sakilo alitson, masida tayo dayta itidwang aldaw. Ay, pasensya kan amanang. Tangay si ka tinakaadal, kan agpinpensyon ka. Anong sanda kami apakanan Wan problema dita. Basta agkikin na awatan tayo akanayon. Ala, dito yan ti pagikan nyo kadagita, babaros. Paigid nyo pala dito, Day, manang ansay. Apaya nagpabunag kay ti darat kan sementaw. Wan, taday paramid ko, Berteng. Katulungan da ka mga ramed. Datayon ti mga ramed tapno menos gastos. Isupay ti panangdan tayaw.
Sigud mata karpintero ka. Iso adda tayon ti mga ramid iti daytoy. Agpatulong tayo magkiditi anak ko Barang agawid ang tanay. Manuman ng aldawan na sana nagawa-awid di sursurando ka anakam. Anya ti aramiden tayo ayan, nanang. Agparami dakit ti talo a pansyon dito asidag ti balay. Anya, pangusuran niyo iti talopan tiyon. Kapangidulinam to kada kaming agkakabsat Saggagay sa kami iti pansyon. Anya, ay, agkabaw kay sa amin ti nanang. Di kay pala natay, nagpaparamid kayo ni tikasta. Kahit, anyat kayat mau. Urayam amatay kamay sa kagparamid. Adangarod kwarta mapagparamid mo iti pangidulinam to kada kamay. Ay, iba't tiyandak iti kwarta, Ay saanan? Patpatsam to kak. Sigurado mo't pagbartag mo ti maitid kan ka kwarta. Apay atalungay. Katalo kami mga kakabsat. Babakit kan lalakay kami. Kasi mo dagiti baak akakabsat ko. Awan mang tulong kadakwada no di syaklaan. Baak dapay mo nga road. No kaya mo mga ramid tayo mo taniti parakan ka. Ay, saan? Apay, mataya ko na ya. Kasla maidaras ti papatay no kasta. Da kayo lang Kadakan ka ano di mo kayat. Di ka kagyaman ta da libre pa kay dulinam. Siyak ti aggastos. Di nga ro kayat. Di da man iramaraman iti dahi tananan. Kan ada pa panak. Di ka rumwar. Tumulong ka no kunak, tumulong ka. Damat sementeryo apa kay dulinan yun umatay kayo, nanang. Ay, jak kayat ijay tadayaw. Kanjak kayat ti adu ti kaabay na. May mayat dito'y, taga-abay kaming agkakabsat. Sa bagay, adumat tanti agpapaaramid iti kasta. Nang runa dito'y lugar tayo. Kawa na, kastanti uso dito'y. Wen, ngam sa dala agaramid iti pansyon no natayon di tao. Ngamda kayo, si Biag kayo pa'y laang. Nagpaaramid kayon? Wana, tamakitak pa ino niya ti itsura ti pansyon ko. May bagak ti design akayat ko. Kastati ka nga to na, manang. Wan, may mayat no medyo na nga to. Tapno saan da abad-abad-dakan. Kasano nga ti kaadayo na, manang. Ay di mo unay yadayo pag-aabayam. Tapno agahabay tayo to. Siyak dito akin igad. Jak kaya ti maiting nga. Takasla jak makaangas no kwa. Awan tumot angas tayo no may karga tayo dita. Ay, ayunan niya. Angam basta. Jak kaya di tatanga. Si kantulat ta ditan, talalaki ka, berteng. Awan di adim ija balayaw, lerma. Awam mat nanang. Di pa'y simbang pataya. Sampay nga road. Makalawas na dinagaw-awid. Makapadanag mo da dya tao. No siyak, nairwama ko nanang. Adan to pa'y tay dandan ni makabulan santo agawid. Sursura na amin nga inuman. Unay mo da dya taon. Pagdandanagan na ti kabalay na. Uray ko mano'y baganan o sa dino tayan na. Awan mga min cellphone na. Ila ko na mga min ti cellphone na. Wen nga rod Kanayon nga igatangak. Kanayon na mga ilakaw. Iso ajak ingat gatangan nun Ay, di pa'y lang amin mga sawa, bareng ang talnan. Asino mati mangayat kan kwa na nga nukas jay mataramid na. Sa bagay matkit di Ala, sumangpet tulat tananang. Di kay unay ang pampanuno, tapno di kay ma-stress. At dala siguro day jay ti balay ti barkada na. Nakasaganan ti pakaydulinan tayo nga agkakabsat inton matay tayaw kabagis berteng. Wala ka bagay. Medyo dakkel mo tinagastos ni kabsat ta para ti dayjay. Nagdadakkel mo ngamin nagidya pakaidulinan tayo ta. Kastama ngamin ti kaya ni Manang Anseng. Tapno saan da kano amabaddakan. Wala. Iso mo tinagastos di iso ti masuraw. Naimbaglaangan ta saan nagbaliw ti kinaman nagtulong ti kabsat ta. Pampanunutan na malat tapi man ti agbalin masakbayan ta. Masyang ka na ta, tagpadatamot ngamin nga awan asawa na. Wen nga rod
Di na ngamin sinublian dyan nobyo ka nagabroad. Iday, inururay ko pa'y mga ron iti manuatawan. Nadamag kulatan anang asawa gaya man iti sa balay. Malipod matlino ko rak ti kakaiso na NOBIA. Diya akong nagaram iti sa balay. Ta mabuting ako na malukaw. Nalakay at mapasakitan. Nagrigat. Ay, nga ron ka bagis. Agpadata nga imbate ay dagiti kaayan-ayat na. Ay, nagadaw akarkarina. Ngam awam maoray maisa at tinongpal na. Ay na, malagip ko man ang tinapalabas. Makalwaak manan. Lipatan mo tinapalabas. Nabayagan dayday. Bakit kang lakaitan? Isa pasat lang ang tinapalabas na kita. Wun matkit di naipalagip lang amin. Diyak magawidan ti anglo. Ay na, Jeda kaya. Di manang! Apa nga ta? Ay, umay ka. Asit ganta ti kapsat ta. Anyat sang-sangitam manang! Imawag ni Lerma. Nasarakan da kano ti bangkay ni RJ ije mordong tirang tay ije balasew. Anya! Apay, anyat na pasamak iti kaanakan may manang. Dinangranda ka na. May tabunan ni RJ inton bigat, berteng, rimeng. Wan nga ron manang. Jak kaya't amaya dayo ti pakaidulinan da anak ko. Isa makipagpakaasi akada kayo Itad tayon ti may sa apansyon ken nga RJ. Ay, katuan naman na. Sana problema na ita. Anya ti itad ko. Jay kukwam berteng, wano jay kukwam rimeng. Ay, kumporme ay manang. Uy, kompormilatan. Tano asino ti umunan to amatay ka na tayaw, kompormin to ti pakaidulinan na. Nalanga road. Pasensya kayon jak mga minamnamaan nga umuna ti anak ko amatay. Uwan nga rod biglaan ti ipapatay ti kaanakan may. Nag-order ka tapay ti arak. Ritaw, taray, naibusan tin inuman ta. Taray. Nabartekan pare berteng. Agawag ka din. Itulog ka ni Jabalayo. Madam na mapay. Agisat takid di may bare. Kayo sura nagkita ta. Itala nagkita ta. Kalpasan ti adaw at away. Ita akala kami na nagawid ka. Agisat takid na bayan ni panagin ni istoryara. Ituloy tanto tagin istorya. Enton saan ka mabarte pare. Amma ako ito sasawag. Yeah. Nora na parte ka, Ritraw. Alagin rin, ang siyata. Nay, nabartag ka maberteng. Apa yan? Anyat nagbartag ka? Pasensya manang. Nagsabat kami kani Rito Abarkadak. Nagsat kami basita. Ay, nalahing kag palusan. Nakangir-ngir-ngir ka. Ingkagugas. Rimeng, napanan ni Berteng. Awam manan dito'y balayan. Ay na manang. Manipod simbang pa ni Rito abarkada na saanin ang matatao dito'y balay di kabsat ta. Nagkuyog naman di nagas ni Rito itay. Anya, papananda ka numanangay. Ay ka mapanmanan sumok mo iti arak Ay na, una yan day dya tao. Kakaisuna nagbalbaliwan. Ngam isublinan sa man ang tisigod nga ramid na. Lakit di Sama lang nagbalbaliw, edi nagpukaw ni Rito dito'y lugar tayaw. Gam itata nagsublen, rugyan naman ang tiagbalin nga Berteng, kastam kadilatan. Inaldaw ka ngagbartag. Kaya't mo na yati matay adagos. Sa labali manang. Dahil adamat na nakasaka na apakaintulinak. Adamat
pansyon ka. Ay na, saan pa asigurado no dako kami jay. Tadudwa lang ang tinabati a pansyon. Marik-rik nak manang. Sakto mo na matay. Isa sigurado tayo may sa pakay duli na. Sarda nga mong tagbartak, Bertang. Laklakayan ka lang arudan, naginom-inom ka pailaan. Apay, pangal-alam iti kwartam paray. Nagadwa ka na yun ti kwartam. Ornong ko, itinapang ko nakitigilan pare. Yung mangipate ang iti pagpaaramid ko, iti pansyon ko. Ha, lukas na tuladang mo't di kapsat ka. Nagpaaramin iti pansyon mi atalaw ng tuduan tayo na batay. Mayat kidi ati kasya pare, at least saan to ngagproblema ti mapanawam a pamilyam. Wan mat ka diya. Alam, agpautang ka man paray. Ay, sorry pare, ngam yak agpapautang iti awan collateral na. Uray lugan wano daga no iso. Ah, eh, awan bandaga kan logan ka. Alam, ada ilakok kan ka paray. Ah, anya nga dito nga ilakaw pare. May bagang orasyon na naansing. Natayan niya amang ko arito. Ala, kasta aya. Apay, anyat impatay na. Natake na na. Ala, ako makipagladingit ka. Nagyaman anak na na. At dangamin nasaw ni tatang kada kaming anak na. Nagatang ng kanutay may sa pansyon dito asidag ti palayaw. Ha? Nay, awang may laklako kang kuana. Ni Tata Berting kanut tinangila ko na na. At nakasuratan na nagpinirmanda. Anya? Ay, ladingitak barok nga saan ni Berting tinaggastos iti dayjay. Isungawan karbangan na mangilakaw. Tasyak tinaggastos. Isublik lang ang timbayad damayaw. Ay, pasensyakan barok, Unay kamutan Berting. Anyad na pampanunok mo aya. Takas na teraramidang. Sorry, manang. Laklakayan ka dag pampanunot. Imbis nga daw saram namatay ka. Ingka kay laklakon tapan tsumaw. Sorry, manang. Gapoy ti kasta ngay naramid maw. Jak ito dan jamay sakang ka. Kukwami lang ka ni Remeng. Apay na Dayta ti ganabam. Di ka nga minagpampanunot. Makamu ka maangag paramid iti pa kay dulinam taw. Ay na! Manang anseng! Ni Berting nga kabsat ta! Nakasalungay nga yan! Apay! Isumot la ajak marieng! Di magaya magang-angasan! Tinasayat! Itaray tayo ospital! Parang may spalpay ti kabsat ta! Natayan ti kabsat ta, manang. Naatake ka no. Kas malakan ni pari rito, ti impatay na. Ay na, Berte nga yan. Una yan, taimbati na kami, mata nakakabsab mo. Sorry, no nasermonan kay ti kalabas. Sorry, kabsat ko. Kasanongay, manang. Ipausar mo malakan ni tay may sa apansyon. Kunang mga awang kukuha na ijayan. Ay ka, ipausartan atay maysa. Imon unamatan. Tinabati ngay. Asino ngay ti mangusar? Ay ka, no asino ti umuna kadata di iso ti mangusara din ko. Anya, kaasing nga tay mabati amanang. Awan to ti pakaydulinan na. Saan natamad siguro abay-bayan ni Lermang anak ko. Ganda giti nagduma pa akakaanakan ta. Di damat siguro ipalubo sa santa maiduli na nasaya at kabagis. Katita bakante pailaang tinabati a pansyon a pinaaramid ko.
Kat no asino ti umuna kada kami ti kabsat ko, iso ti pakaidulinan na. Ngam kaasi ti Diyos, napiksa kami pa'y matlaang ngagkabsat. Kat ti pagyaman kiti Apo, awan sakit mi. No adaman marik nami iti bagimi, gagangay la sakit ti saka, sikat kan basit apanateng. Kat noyat atidog pa ti Diyos ti panagbiag mi, pagyaman aklaunay dayta. Alakastan, ti gayem mo, ansing. Ala gagayam, di tamanan, tinagpatinggaan ti sabali manan nakapadasan, dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para ti script kan drama ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, Diyos tagninay titunggal may sa... Manang Bianang! Manipod ka ni Kabsat Conrad san na apod no anagan tintay idrama itang. Kastimanti ko na ni Kabsat Conrad, Dear Manang Bianang, naglakaak nga gaburido. Basit labanag umdasan apakariribukak. Kat ison ti paka-estresak iti kastaunay. Katap no nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Ay, anyamat ti kastuyan. Grabe man ti kastuyan, mapaspasamak. Asino ti kasasaom, Conrad? Huwag magkadwam dito'y anak ka, tugaw ngam sumanao ka. Nagdakkel nga ro ti problema knanan. Anyaman ti problema mon aya, Conrad. Ay, jikal din ko ah. Di namat paggatasan di doang nga anak na. Ay, no kasta, naganakan tay kalding maw. Una nang, naganak ijagsapa. Hanggang di namat paggatasan. Mabisinan na ganyan anak na. Ay, problema mat ti kastoy. Ay, gagangay na siguro tada mo na ngamin ti aganak di kalding maw. May ruwam tumala siguro. Sapay ko mga rod Mata na aganak ka talaga. Ang mga numatay na ganyan anak na. Sapay nagpipintas ti kulor da. Ay, anyamat ngamin di inadan. Makapa-stress sa panunutan. Ay, subyak jakal din ko na nang. Jak makaid na. Tanod di na pala kaya tapaggatasan. Inak gumatang ani ti mamador da. Kahit kumustan di kalding maw. Pinaggatas ba't lang di inada? Saan nga rod? Isa pinagmamador kon ada iti anak na. Kaya damat. Kaya't damit. Iso na lang tanagastos ti gumatang ti gatas. Sapay awan kwartakon. Pangalak nga tangay ti igatang ko ti gatas da. Sapay narawot da. Problema man ti kastoy. Ala, mangterdak iti igatang mo iti gatas da. Tapno saan ka na agproblema, anak kaw. Adyam anak na nang. Ang kasanungatan nga no dumakkel dagiti anak na. Pangipasturak to nga takadakwada nga. Awan mo't nalawa adagata yung pangipasturak. Ay na, di mo pala problema anday ta. Di pala agdama ti problema No, kasano ama pagatas mau dagiti anak ti kalding mau. Baybay ampay la panunutan ti pangipasturam. Takno di ka mariribukan. Pare Conrad, gatang amin ang nagitay tarakin ko kalding. Tana uma ako ngagtartarakan. Kan awan pagpastura nang. Ha? Sayang, mayat ko maa. Ang awan mat wartak pare hay may. Adda, agdiskitar ka pare. Sapay pasig ang masikog dagiti kalding ko. 5 ang masikog, kan may sa kalakyan. Gatanga mo, itinala ka pare. Tano sa bali ti pangilakwa, nangina. Awan mat paggatang ko pare. Utanga mo miso. Ay, diyak kaya't yung umutang pare. Kaya supaya pampanunutak dahit diyak lakit di maiturugan no kwa. Ay ka, ano sa mga road ate agdiskitar ka pare. Sayang dagijay. Masikog da pa'y amin. Kat naglaka. Ala, sige. Padasag tagdiskitar pare. Tatan, kwartayo man. Ambok nga da kwartayo. Ada tayo naglakwan nyo itinuang nyo. Apay ti kwarta, pangusaram. Paggatang ko kumay ti kalding. Nayunak tayo kalding ko, tatang.
Kanya, unam ngawan pagpastoram. Ita, gumata ka ba na ni tinayon nan? Agmula kiti sakate, tatang. Agmula ka pa yung umuna saka gumatang ititaraknam. Pautangan ta kuno saan? Ah, Ibagayo, no, didak pautangan, tapno makadiskitara kay tinaduma. pagkatang ko iti materialis, di duldulin ko kwarta, kunrad. Tapasok katak, ti bubong ti kusina, adun tagtagtag. Alang aron, saanan? Pare Jaime! Oh, pare! Oh, pare kunrad. Anya nga, agdan na diskita na. Awan pare, nga malay, utanga ko. Ah, sigurado ka? Uwan, basta di naksingirin na dagos ah. Well, danag mo na ya pare. Yung magtulag ta. Hindi ka makabayad. Subyak na kitikal dingo. Ha? Sige pare, makamulitan. Alang araw. Mabalin mo, ayawid dagiti kalding ko pare. Akalding mo matan. Ay, problema mo ti kastoy. Pangipasturak nga tanungay ka dagiti nagado akalding kaw, nanang. Ay na, anak ko aya. Apay ngamin anangala ka iti kaldeng no awam mo nakasagana a pagpasturam. Kunak nga rod nga agmula kay ti sakate. Inak pa lang mangalay ti imulak. Nagmula ka kumapay nga imunaa sa kanangala iti taraknam. Ay, sapay masikog lagi di akalding. Isakat tiyempay laeng idaa anak ko. Yarami idam iti balay da. Tapno da paglinungan da. Tano sampay ti agsakate. Ano met ti sakate ija bantay. Wanan ananang. Apay kasla glulutoy arimbor di anak tabakal. Kasla, nagdakkel ma rin ti problema nan. Ay na, problema na ti araramidan na abalay dagiti taraken na. Agbirbirok iti yero itaingam awan mabirukan na. Orayan na matarimaan ti kusina tayo Ano maikat ti sigo na bubong. Isunto sa rana. Rasoros to mga desisyon na yung anak mo nga. Saan nga pampanunot no danduma? Sa intungkwan, agprobleman. Iraman na pa'y na taon, agproblema no danduma. Bala, awawatam ka din dyan anak talakay. Amom matakas dyan ti ugali na. Pampanuinuyam kami ni Sukastay. Di mo kami ung tangkad. Kaasi mga road no maungtan tagpasugnod no kwa. Sapay naglaka ma-stress dyan anak ta. Isu nga awawatan ta kumalatan lakay. Samot ang nagitikalding mo pare. Uban pare, nagigidanda anak-anak. Sagduduwa ti anak da. Nika, mayat na pare. Surtime ta sagdudwa ta anak da. Nagitay na duma. Saggay sana ta anak da pare. Uban pare, ang problema kamat na pangalaki ti ipakan ko kadakwada. Kamulmulak pa lang kami niti sakate. Ay, problema mo dahil pare. Kaya kasanaw, tayo bayad mo kay pare. Makipagpakaasi ako pare. Hulugan ko mati pamayak nagbayad. Ay, mabalin na ta pare. Basta binulan Awan pare. Okay. O sige nga ron, labasan ka pa itanay. Inakitaan, nung kasano ti pamayak iti balay dagiti taraken ka. Kurang pa nga mintin kabil ko ayero na. Padaan mo yung agumatang iti kalding nana. Apay, ila ko maun dagiti taraken mau. Problema nga ron no pangalaki ti pagbayad ko kani pare Jaime. Masapol ka no ahulugak iti binulan ti utang ko kenkwana. Ikontak ta ang kaan anak damat. Mabalinan aya nga isina dagiti anak da. Ipasurutan anang iti anak da ama ilakaw. Inutakon nga ilakaw. Taawan matlat pagpasturan. Problema lang. Kakaasi na lang mabisinan. Apay kay nga ila ko madagos dagiti tarakan mo, Conrad. Awan nga ron pagbayad ko. Iso nga ilako kun kan awan pagpasturan. Naibusan tay sakati ijibantay. Awan maipakanan. Orayan pa'y kumado makil dagiti anak da. Samo ila ko.
Tapno ada ko mama matubaw. Awan mo't nga rod may pakanan, tatang. Iso nga ila kukit din. Problema lang dahil ta. Tsak kayat ni may stress. Tsak makaturog amang pampanunot no pangalaki ti ipakan ko. Masakit ti ulok, tatang. Anya, nagal-ala ka pa lang aron iti tarak na, nakastama laang. Basta ila ko kaun, period. Apay kaslag laladot ka manan, Conrad. Kasla damang problema, maun. Nalakom matandag iti tarakan mo apag problema, am. Ada ka di manan parikot mo, anak kaw. Ada nga rod kamuro dito agong kunanang. Nagado apag tubuan na. Dito ipayayan ti agong kumit. Adaan alimawa ti abot ti agong ko. Ta medyo limtag ti nagtubuan ti kamurok. Ay na. Umdas man dayta na pagparparikot am Conrad. Basit labanag dayta, anak ko. Dakilabanag para kanya tanay. Ada planok nga armay. Ngam kastoy mat ti agong kon. Damat nagdakila kamuro na. Kat, maan ano aya? Saan ba tamadlaw? Madlaw, nanang. Apay, asino ti armam aya, anak kaw? Ni Agustina ko mananang. Ay, wan, nasingpat day dya abalasang. Kayat ko aparaken ka, anak kaw. Asano nga ro da maaram ko nga ikat kastoy matitsurak. Kababain, abang ano katawaan nak. Ay, saan? Negatibon to matadagos ti panunutam. Laki din, arma mount tapno makaasawa kan. Paimbagag pa ito'y kamurok nanang. Inak to arman no in-person da itaw. Ada ako nito ayan tiridaw da Agustina. Ay, kaslag nervyos ako man. Apay nga yung kastoy. Problema mati kastoy. Nene. Naglamisan kita kulap ko. Nyamat tayo. Ay na! Ay, naimbang orasyon, nana. Ay na! Mangigkigtot ka mat, Conrad! Apa nakatakder ka dito ayan tiri daw ngay. Sumra ka. Kwa. Agtuktok ako maitayan, nana. Apag isumat na rumar kayo. Agad sumra ka, abarok. Anyat gagaram. Ni Agustina ko nana. Ada ka day? Ada dita salas. Ala, umay ka. Sumra ka. Agyamanak, nana. Oh, Conrad, sigamat gayam. Agtugaw ka Oh, pare Conrad, Ha? ada ka man. Agtugaw ka, agsasango tayo kala Agustina. Agi-istorya tayo man. Ada ka dito, pare Jaime? Gagamay ti baro ka pare. Kumay sumarong ka iti balasan. No kasta, agar-aram ka ni Agustina, pare. Nabayagan na pare. Di na mula kasya ni Agustina. Jaklat na mapukawan, tinamlama pare. Siga nga, anya gagaram pare. Kwa? Awan, umaya ko bumulo diti bigao Agustina. Ay, anya abiga o Conrad? Tay dakkel uno tay basit. Tay dakkel no ada. Damat gayam karibal ko kan ni Agustina, tatang. Problema mat da ito'y. Ay nanak ko, gagangay na tabalasan ka nga ron ni Agustina. Talaga nga adulang talag iti agarim kang kuana. Tamalak si na pintas. Nagagat pa'y kan nasing pa abalasan. No ngay mapastedak, di bampanuglaan. Talaga akas tati agarim anak ko. Kas bakan ni nanang mo idian. Adaw, dagiti aram kang kuana. Nagbabak nang dapaya. Kan nagtataal na. Yung, kas makita ba, barang. Sakti inaya ni nanang mo. Depende, iti diskarte na ita. Manjaksan? Na, Amangan no basta din naktumitlaan. At damot gayam karibal ko. Kat day pa'y apari Jaime.
Anyat laban ko kinkuha na ngay. Nabakbak nang ni Jaime ngam siyak. Wala, ngam na bisyo mo. Manugal, kan artek. Ngayon pag no kaya na Agustina ti kasya klase ti lalaki. Si kakit awan bisyo, nagagakapain, kan adama ituram. Iso adakal ti laban mo, anak ko. Di ka mapukawan ni tinabnama. Agaram kalata. Agyaman nak Agustina. Kunak lano baste din nak. Kunak no ni Jaime ti aklunam. Sikati kayat ko, Conrad. Ngamin, awan bisyom. Diyak kayat ti lalaki ana bisyo. Ay na. Pinaragsak na kiti kastaunay Agustina. Agyaman nak ha. Naggasatak mo tan. Tak kinayat nak kinakapimpintas. Nakasingsing po tabalasan. Nagasa takmat ata kinayat nakmat, Conrad. Inton bigaton ti kasarta, Conrad. Apay akas lang mariribukan ka. Problema nga ro di maparte ababoy. Amangan no kumurang. Kanjay pantalon ko. Nalawlaw matigayadan na. Saan? Ado dyan maparte ababoy. Tadamat isabat ni tatang ko ang maparte. Kanjay pantalon mo, talaga akas jay ti style na, Conrad. Naruam ka lang amin iti fitted a pantalon, iso amay kawa ka. Ay, di dak natakatawaan no makita da di pantalon ka. Ala, saan, Conrad? Unay kan aya. Saan man natila pagproblemaam? Basit laba nagdagita pagparparikutam. Di mo ko ma-stressan ti bagim, Conrad. Nana, kasano da ito yun nga eh. Kasarmin kan Agustina. Ngam di makalmutan tayo letag dito sipang ka. Anya? Apay, adalatag mo aya. At dangarod na nang. Kunak, ano mapukaw mutlaan. Ngam di makalmutan. Nagsakit na magnaak. Marigata na kamagna. Ay, ipuspun tayo pa ilati kasaryo, ano kwa? Ay, saan na nang? Amangan nagbabawi pa ni Agustina. Kahit kabailam nga raw. Pilitak ananan. Conrad, nalpasan ti kasarta. Umuna arabiita ita. Ha? Umay ka agintan ata maturog tan. Ay, umuna ka na maturog, Agustina. Diyak pa ngamin makaturog. Umay ka nga ro, tagid idata paylaan. O sige, madamdama biyait. Ay, anyamat ti kastoy. Umuna arabi imi ka na, Agustina. Ang apaya kastoy nga. Ang damat lutag dito sipang kam. Nagsakit na makutay. Mabainak mo ang mangibag akan ni Agustina. Ay, masano nga taday tuyang. Maigid-gidan mo't namin dahil ito alutag mo't. Mga nanlakay, nakagao kamin kaninanang. Uy, Conrad, anyat mapaspasamak kan ka. Nagadayuti na kay turungan ti imatang mo. Apa yan? Ada ka di problema? Awan mo't amok ama di nga inaramid ko. Luapay akas dahil. Limabas ngamin itay ni Insan Hildo diti balay. Sigod mo't apumampansin day di basta makitak. Ang apay nga taadi man latim malyaw apulos itay limabas. Anya? Anya nga tati di na nagustuhan. Ada nga ta kinagura na kanyak. Kaninanang, uno ni tatang. Ay na. No di na ka pinansin, bye-bye ang ida. Diyak nga rin makaid na amang pampanunot bakit. Diyak makatal na no damang gurgura kanyak. Nuguraan da ka iti di mo matamo ang makagapo, ay kat bye-bye ang ida ah. Tinapatag, saan asika ti gumurgura? Ay, mandit ti kasto ang mapaspasamak. Ala, mangan kayong tarumwarak. Inakman kasarita ni Insan ko Hildo. Damagag no niya't kinagura na kanyak.
Tapaya limabaslatan nga awan na pulos tagarina. Ay na, saanan? Bye-bye amon, Conrad. Makan tayo kit din. Basta rumarak bakit? Mangan kayon. Conrad, masikuga kon. Adanton anak ta. Wan nga ron. Ti parikot ita. Kat no mapagadaldan to nga ta ti anak ta. Anyang to nga ta ti masakbayan na. Nasingpet to nga ta adumakkel. Ang mga no nabisyon to. Ang mga no natangken to ti ulo na. Kat agbalintukit ti asakit ti ulo. Maditi overthinking la unay, lakay. Amom, parparigaton ti bagim iti kastangar aramidem. Jakmet ngamin maliklikan ti agdanag ken agparikot Agustina. Tinasayat. Agrobot ka man kit di. Ha? Papananta bakit? Basta, agrobot ka. Tada importante apapananta. Anya ka mo't ken Agustina. Anyat pagkit kita am kanyak. Bagtait. Saan, lakay? Saan mat nga amin nga umay agpa-check up dito'y kat bagtit? Makatulong kan ka daytoy. Amon ta, no apay akas ta ti pagdaldalanam ita. Ha? Kaya't kaatulungan, taasawa ka kat nga ron. Bakit? Amom, saanan anormal ti kasta mapaspasaram. Isong agpa-check up ka. Agustina, bakit? Iso adi ka agong ungatuan. Para kan ka daytoy. Ay ayatan ka lakay. Iso nga aramidag ti kastoy. Oh, anya. Naawatam dagiti imbaga ti doktor kan ka? Uwan bakit? Masapula tumaram dagiti inted na nga agas kan kawan. Kan surutam amin nga imbaga na kan ka. Uwan bakit? Ay na, agyaman ako na kan ka. No di nakpinilit nga agpakonsulta iti doktor. Jakla amon. Kat, kumusta ti Riknam? Nasayat mo't kan bakit? Jak una yan nagdandanag. Ay na, agyaman akmanan bakit? Jak ilibak agrabe ti nagdalanak. Jak imbagarop anadanak matgayaman iti anxiety. Kat linablabanak dayta, babaan ti panarabay ti Diyos kanyak, kan syempre babaan ti suporta ti asawa, kan dagiti dadakkel ko. Agyamyaman ak unay ti Diyos, taimpay na kanyak ti nakasingsing patunay nga asawa. No saan nagapukan ko na, nalabit, nagtultuloy ti kasjay ang napasara. Katita na saya atan tiriknak, kat naragsak kamin asa nga pamilya, nang runa itataddan duang anak mi, iti asawak. Alakastan, ti pagaya mo, Conrad. Alagagayam ditan ti nagpatinggaan, ti sabali man na napakasaritaan, diti drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, Diyos tagina, kada kayo amin. Manang Bianang! Manipod kanikabsat Olga saan na pudno anagan tintay drama ita. Dear Manang Bianang, bakit akon nga madapay lasok sukir ko? No apay nasaok ti kasta, ada ngamin bisyok ajak maibatan. Banaga pa kaungungtak kadagiti anak ko, kaya't makaututang akpayan gapoy ti dayta bisyok. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Rumwarak, Hilda. Marabyanak nga agawid, iso ang mga kantaon. Di mo ilaktiri daw tapnusan ka madisturbaw. Tamangan no parbangon taon no makaawid Papanan nyo manan ayan na. Hindak agsapol iti pagsayaatan balasang kao. Iso good luck ko namang kanyak. Ha? Anya pagsayaatan ngay nana? Good luck ko nampay sa ko ibaga. Mala, good luck, Nana Olga. Thank you, Hilda. Inak makisugal, Hilda. Ala, di mo't binilin na kayong nagitanak yaw. Adi kayon mapan makisugal, Nana. Basta di mo ibagbaga, di da maamuan, Hilda. Di ka gipulpulong
Tapno saan tang agapa? No anya ti makitkitam, di kalatan ang tagtagaray. Bawal ti pulongera ababaunan dito'y balay may Hilda. Ay, awan. Yak nasubot ti puunak Mari Olga. Ay na, uray siyak pari bunog. 150 to'y nabati a kwartak. Agmamalastan sa ita, Maray. Ay, huwag nga rod Ada to malimabas anangisit apo sa itay itidalan to. Ha? Partaan siguro na itya amabakak mananita. Wala, takit di agmeriendan, Maray. Pag meriendaan tangay, ada ay kwartam. Adamot tayo 150 ako nam akwartam. Oray agkapitalatan, kan sanggay sa atinapay, mabalina. Awan nga minapulos kwarta ko, rapisos. Ala, mapanta nga rodan. Ay na, talaga naimas ti ka libre. Ilibre na tumat Syakla ka na yun, hindi mangilibre kang kabunog. Awampay na po utak ngayon libre na. Ay, wen ka day, nagmunaya. Sa anak mo't naimot no da kwartak. Si kakit di mo't girlfriend. Ay, agtal na ka man. Girlfriend nga ibagbagam mo dita. Kati sumat, girlfriend. Gayem a babae. Mabalin mo't nga awagan nak mo diti, boyfriend. Boyfriend, gayem a lalakay. Ag gayem tamad, saan aya? Wan ba't kit di Nala, ituloy tantag kape, girlfriend. Katuwan boyfriend. Manong Rufo, anyat planom numalpas man ang ti kontratam dito'y abroad? Agawid akton. Narigat mo ti trabaho dito eh. Okay lang ko maano awan rikrik na. Ngam adamat nga rod tempor na an na yun ti bagi. Wan agpaimbag kanto pa'y imbag manong. Una, si kangay mo't sindi. Anyat planong. Kaya't kung arod matan ti agawid. Agnegosyo aklangan. Barang makaasawa akmatan. Tani, nagbakbakit ako nabalasang dito'y abroad. Ngam awan pa'y matlat asawa. Una, may mayat mo't lang no makiasawa ka ading ko. Sana balikan niya, taddan nobyak. Mabalin kon ti mga asawa no kayat ko. Hello, anak kaw! Kumusta kayon itikabsat mo dito abroad? Nasayat na tamat nanan. Nagawid kami, napamanamalpas ti kontrata mi dito eh. Manula abulan ti uray na eh. Di kay agsublen, Rupaw? Saan siguro nanan? Nagsaritaan nin ka ni Cindy deta. Agnegosyon to kanon ni Cindy. Agaplayak tumat siguro, iti sa balya pagilyan. Narikat ti trabaho dito eh. Ang aginanato pa eh. Ay kaala Ay gayam anak kaw. Imutang at iti kwartak ni kabagis kaw. Tainutang ti katulong tay kwartak. Anya? Manok inutang yaw? Kwa. 5 mail anak kaw. Singsingiran na nga rodan. Nga maawampay mapagbayad kaw. Anya? Anak, tapawitan ta kayo. Ang pang-aasyaw, isardan yun ti umutang. Adamat ipaw-paw itmi akwar tayo. Nga mga pala makautang kayo pala. Pasensya ka na anak kaw. Nag-emergency nga may ti babaunan tayaw. Sa nabalay, last day jayan nga utang kaw. Kari kayo akari, nga maawan mat matungtong palyo akariyaw. Sorry, anak kaw. Ala, kayo nana. Ape nga asyak tinrason nyo kadagiti anak yo. Kawang matutang ko kada kayo. Ay na, bye-bye amla ka di. Awang mamapukaw kang ka. Para day talang umanay lang nga isidsidir mo kanyak. Ibagayo nga min tagpayso kadagiti anak yo, anana. Sana siyak ti pagpambariyo. Di na nga rod kayat nga umutang Binilin na pa yan dagiti daduma kakabagyan may adidak pa utangan. Kasano kat isugal yung mga amin nga utangan nyo. Anyat itantanamitin mo, Hilda.
Ay, awan nana. Kunap, mangantayon ta nakaluto ako. Gumatangak iti tricycle tapno ipasadan to ni Ensan Greg Manong. Uray second hand lang kuma. Ay katwa na. Mayat dahi ta anak panunot mo ading ka. Uray siya gumatang ak iti may pasada aji. Manggita ak to iti mabali namang ipasada. Ado mati napipintas a segunda mano. Una, ado dagiti kakasinsinta driver. Una, awagak to ni Insan Greg. Kaisunto ti mapan mangkita iti magatang. Ta nalalayang basit amang kilatis no niya tinapintas sa magatang. Uray siyak Manong. Di la Insan Greg ti pagsapulag iti magatang at tricycle. Agi pauit ka man pa iti kwartak anak kao tanay. Si makit manan ti sakak. Agpa-check upak ko ma. Nihilda ti pangipawitan mi iti kwarta nanang. Iso ti mangkuyo kada kayo no kunayong nagpa-check up kayo. Apay ngay. Pagda nang i-forward iti ladawan niyo. Nagado aladawan. Makisugsugal kayo mitmanan. Sino man tinangibaga? Diyon amoy. Basta kakabagyan tayo. Saan na amay maysa wano dudwa tinagi-forward iti ladawan niyo. Upat da. Anya? Unay mo dagita tattaon. Kaya't dakadadaulan kada kayaw. Di kayo nagkalintagan nanan. Moment ugali yo. Isa pasensya. Pagrigrigatan diti kwarta dito abroad. Isa sapay ko mata maawatan nyo reta. Agpawitak. Ngam ni Hilda ababaulan ti pangipanaganak. Ken uray ti abastuyo dita balay. Ni Hilda aminan ti makam mo. Anya? Traitor dagita kakabagyan. Ni, apayan nana. Dagita kakabagyan mi Impulong da kadagiti anak ka. Nalaing da nga parboy ti sarita. Ay, kinapudno na nana. Inawagan dagiti anak yu katinong tandak. Apay kano ajak imbagbaga kadakwada tar aramidan yu. Ti minalam apan nagsugsugal yu. Jak amo ti paglugarak nana. Tano ibagak tagpay so kadagiti anak yaw. Agungat kayo mag. Ngam no ilimad ko ti amin. Mamwandamot lang iti sa balay. Katsyak mo lang tiong tanda. Basol dagita kakabagyan mi Manakibiyang da nga main. Masurunak. At dan tricycle kan jeep dagiti anak yun nana. Huwag nga raw ngam. Ada may gatang da iti kasta ngam awan may tanda kanya. Ha? Kan di pa'y lavan magtiginatang da. Nagita tricycle ang kaskada jeep. Second hand pa'y maaraw. Saan na bale ata may pasadan to nana. Kumitan to dagita alugan. Ay, huwag baki di Ay, apalan naktumanan dyan na apal ako mare. Guraan naktumanan. Ni, apay kumaguraan na kayo ngay. Wen takasta tinaapal a tao. Guraan na ka nga uray awam maday nga inaramid mo kenkwana. Guraan na ka taintarayamon iti kasasaad de Biag. Asino ako Mario ayan nana? Day taman karubak dita. Anya? Kano nakasingsing po day ta ako Mario? Da kayon samot ni manggurgura kenkwana. Nang runa idi nakagatang da iti Vanda. Diyo pa'y kayatan ti mapandita balayda. Ay dinakman baliktadan si Kahilda. Apay, sino ti amaw? Siya, puno day ta akaaruba. Ay, kada kayo anana. Apay nga round, akas la iso ti ayan ti simpatsam. Siyak ati ayunam, tasyak ti mang paspaswildukan ka. Ay, di nakkonkontraan, no kayat mo anasaya at kakanyak, Hilda. Hilda, nagpauitan dagiti anak kaw. Wena na, inggatang ko na iti abasto tayo dito balay. Bagas, masapsapol iti kusina kan karga ti ref. Grabe mo dagiti nga anak ko. Siyak ti inada ngam di na maitalag ti kwarta kanyak. Di da kano ngamin kayat nga agsugal kayo, nana. Saan arason day ta?
Ket si kamat, pag-aayat mo mat no si kati pagpauitan dagiti anak kaw. Patpadaksan naksama ngamin, Hilda. Ni, saan mo't anana? Itaan niya ko magapungay. Saan ko nga ugali ti kasta? Kahit awan tinabatay tempauida, uray sa nga ribulaang. Awan nana, tadya basit anabati ko ingatang ko iti sabon. Uray 5 gasat, awan. Awan na talaga. 200 nga raw. Awan nana, pasensya kayon. Ay, imbag ta nakita ka dito'y istor gabi barawk. Ada ka di ibaga. Anya day tanana? Kaya mau asaldaan jay jeep may. Ha? Ay, awang kwarta nga na. Kaya't ko kumaata ka sa pulak ti trabaho. Bayat ko ay pasada, ngam awang mo kwarta. Di ka madanagan, tanalakalaang ti pangisalda. 15,000 pesos laang. Anya? Ay, kurang mo ti kwarta na. Manot kwartam aya. Ala, uray 10,000 pesos lang arudan. Awan kasta kwarta na. No kaya mo 5,000 pesos. Anya, ala, iyag mo nga rudan tan 5,000 baraw. Kasapulak ngamin at talaga ti kwarta kay. Kasano? Alag tilugan yan. Wan, mabali na may pasada day jay. Tanailakad amin na napapilis na. O sige nga rod na. Imbagayo na na. Awan binabaw yan. Nana Olga, ape nga inala ni Manong gabi tilugan niyo. Imbagak nga iparepair na, at dadadaal na. Ha? Apay, anya dadaal na ngay. Kan kasano nga mo yung nga dadadaal na. Di ka man nagpakalain nga gim-imbestigar, Hilda. Ha? Kung namalan siguro kan nga damdamag. Apay, nalipata maun nakatulong ka laang dito'y balay, may. Ay, sorry nana. Agdamag aklaang nga, tap no amok to ti isungbat ko into nagdamag mo dagiti anak yo kanyak. No umawag da. Basta, di mo ibagbaga nga imparepair ka o tapno awan ti adu asaaw. Manakibiyang kalaunay mo tababaunay. Ala, ikang trabahon. Sana tila sipsiputam. Diyan kita laang trabahong ti siputam. Manunga tinadiskitaram girlfriend. Mangibingay kamot Agruam ka maten bonaw. Syakla ka na yun ang tagdisdiskitar. Day talag namnam ay matyamam. Ni Olga, kasla saan ta nga gayam? Ti agayam, ang tinulaw, saan akasta? Makadlawa ko na talaga. Syakla ang tagdisdiskitar. Sa inton adda madiskitarak, makibingay ka, pati merienda syak amay. Bayam, tanu mga bakak, ibingayan kanto promise. Agruam ka mo, bono. Ulay kato'y girlfriend ko na aya. Sarde nga nakaon nga wawagan iti girlfriend. Tasaan tamat nga gayan aya. Agad agayam tamay. Girlfriend, babae agayam. Ay, basta. Diyak kaya tikasta nga awag mo kanyak. Ang mga no atapon da nga agjowa ta. Ay, ikan nakarudan ay ti pagpuunak barang mga bakak itan. Sige. Ngabdi mo ipaabak ha. Masapul apa nga bakam ti kwartak bunaw. Uy, Olga, promise. Malas ka maakad kadwa bunaw. Naabakak manan. Mures siya nga raw na bakak Mike. Sikan sa ngagpaiso ti malas akadwa. Awan pa'y napuutak apan nangabak ko no sikat ikadwak. Ala, better luck next time Ado pa'y matigun raway. Bumawi kang tao. Ay, sapay awan pangalaan na iti kwarta. Si kama batag diskitar iti kwarta bunog. Ala, bayam tayo naktukal yun tayo mulak alaya. Pautangan kang tao iti pagpuunam. Ha? Kanayo na kasta ti ibagbagam. Idi pa'y lang nga ibagbagam nga agkali ka iti laya. Idi pa'y lang na panatawan. Awanan aday talaya, nalungtutan. Saan mo ta?
Laganus pa'y ngamin ijay. Oho, pambar. Mamati ak tulat tano andan. Iso adi ka man kari akaray. Masurunak lang bunog. Ay naimbag nga oras mao pari karpyaw. Nay, Mari Olga, si Kamagayam, sumrak ka. Ay, agyaman ak pare. Ala, nagtugaw ka pare. Anya masapol mo? Ay, kwa. Kasapulak na minti kwarta, kumpadre. Isaldak ko ma, dyan tricycle ka. Ha? Tricycle mo ay agay dyan? Maray, saan ang tricycle na kita anak mo? Ay, saan? Kukwak day jay, pare. Regalo na kanyak. Isaldak itinala ka. Tapno masakak mo ila adagaws. Kasapulak ka talaga ti kwarta. Pagpa-check up ka. Apay, di na ka pau-pauitan dagiti anak mo di abroad, mare. Ibo na gijay nga anak ko, pare. Iso ang mabain akong nagdawat iti kwarta. Anya? Uray isaldak lang iti 5,000 jay tricycle may paray. Ha? Ay, siya pa'y 3,000 na kay idulduling ko a kwarta di ka, mare. Malala, iigmon paray. No iso ti ada, iiso. Tausarak ikan ti kwarta. Iagmaw, taala mo ti tricycle ija balay. Alang nga ijay to balay yung ti pangyawatak iti kwarta, mare. Ay, dito yan na, paray. Kaslawa mo panagtalag mo kanya. Iyawa mo dito yan ti kwarta. Taing kantulangan alaan ti tricycle may ija balay. Itagkukan ka ti tulbang. Ni, api-api na andar yu ti tricycle da na Olga tata karpyaw. Wen, kain salda ni Mari Olga kanyak da ito, balasan ka. Ipasada ka. Sayang mo, naka-istambay lang. Anya, serbi na sinaldaak nga inudak ipasada. Ha? Ala, amo ka ti dagiti anak ni Nana Olga dayta? Ay, yaka mo Basta noon niya ti saritaan magin ni Mari Olga. Isulang. Sige, papana ko. Ala, Jesus. Apay nga insalda ni Nana Olga. Saan samat nga mo dagiti anak na tararamidan nan? Nana, ayang tayo jeep aginatang ka. Kan, ti tricycle lagi natang ko, nanang. Ayan na. Ay, anak ko. Agsao kayo ayan nagitimpon darmi ka na sinde. Kwa. Ay, nakasalda, anak ko. Anya? Ya. Apay ng insaldayo. Insaldayo, adi yung manlaim pakada kada kami. Nangaramatan niyo iti kwarta. Kan mano, ti panangisaldayo. Asinaw, tinangsaldan niya. Tayo sa kaunan. Ay, jay, 5,000 pesos. Jay mo tricycle, 3,000 laang. Ulay kayo matan. Tilara aramidin niyo. Gapoy ti panagsugsuggal yaw. Iso atila may salsaldayo. Sardengan yung aminan tigas na ngaramid yaw. Ipasubo na kayo dahil panagsugsugal yaw nanang. Manipo dita. Di kayo narumwar dito balay nanang. Agtalinaid kayo dito balay. Apay nga, adi nakpalubusan arumwar, anak ko. Uy, tapno di kayo mapan makisugal. No ipilit yung tirumwar. No di da kami denggan nga anak yaw. Nasay-saya agla pumanaw kami. Agabang kami iti pagnaadan may. Ay, saan di kay pumanaw, anak ko. Wanan, promise. Jakon rumwar. No rumwarak man. Agpakuyog ak kanihil na. Ay, pakawanan dak ko ma, anak ko. Ikaray ka, agsingsing petakon. Rumbang lang bakitan kayo ng agpapaanawa kayo pa lang. Makaututang kayo, gapo iti dahi abisyo yaw. Saanan, agbalbaliw akon. Jakon agaramid iti saan yo ang magustuhan, anak ko.
Nagbahinak kadagiti anak ko iso ngayong karigatak tinagbalbaliw. Katita balay palengke kan simbaan laangan ti papapanak. Makikarubak mat sagpaminsan no daytay maburyungak iti balay mi. Ngem inaklamakin ni istorya kadagiti ko kumare. Sana na nagsubli ja bro dagiti anak ko iso abantay sarado ak kadakwada. Alakastan ti pagayam mo Olga. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan ti sabali manan napakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para ti script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, God bless kada kayo amin. Manipod ka ni Kabsat Ilyang, saan napod no anagan ti intay drama ita. Dear Manang Bianang, agpada kaming agpenpensyon iti asawak. Aminado ak, adalas lastog wano palpalangguad ming agasawa. Adornong mi iti bangko, kat adda nagsaritaan ming agasawa apangusaran mi iti dayta. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Ilang bakay? Mano ka di amin ay tayo ornong taijebang ka? Kay na, Rosito. Di na magmuman di kalmanan. Itadamagam manan. Ha? Dagulit ka mo ala kayan. Madanagan ang aming bakay. Ang mga numabangkrab di bangkaw. Sapay dakkel tinaiduling ta kwarta ijay. Ang mga numasayang di kwarta ta nakadulay. Saan mo siguro? Di mo laan mo makapadana ka talaga. Iyak maituturugan at panunutan dahi ta. Isot ti pakapuy-puyatak. Kahit, kanya nga raw ti pamayan ta nga iti urnong ta kwarta. Napay no usarintan bakay. Pagpatakdir ta iti dakil abalay ta. Anya? Ananun ta nga iti dakil abalay. Kaada nga rodon balay ta. Kaya kung aron ti dakil abalay bakay. Basik kindaanin ti balay ta. Kahit, kasi doon to ngayon tiyag na tito'y balay ta. Kadamot yung babalay dagiti anak ta. Ay na, pagbalayan to dagiti dingwin ta Anya? Alan bakit? Agi patakdirtan iti balay ta. Tay nakadakil auray. Tapno data ti kadakkilan ti balay dito lugar tayo. Umdas si kwartata tadakkil ti urnong ta. Sa bagay, adamot puntom lakay. Bakit akaon? Lakay kamutan. Sumagmamanula atawanan ti panagbiag ta dito ilubong. Iso nga enjoyin ta ati urnong ta. Wala. Nagrigligatan talay dya kwartata. Mano atawan nga inururnong talay dya. Iti santa pa'y nagretiro iti trabaho ta. Sa nainayon pa tay intid da kwartata edi nagretiro tan lakay. Huwag nga raw. Kitno bilang maibos na dyan. Awan problema. Tagpin-pensyon ta mga agpadpada. Umaki di Alang garot. Planuin tante panagpatakder tayo ti balay ta. Tapno pa sa dagos. Ay na, napintasan ti balay yun, nanang, tatang. Saan ang masapul ang ma-renovate? Saan may apa-renovate? Kastoy na la ito yan. Mangipatakder kami iti sa bali abalay di taabay na. Anya? Ananuan yung iti ado abalay? Sagay sa kayo. Saan? Pagbalayan dagiti aso kan pusa. To'y daan na balay. Tay jay kami to kabarbarang abalay. Anya? Ay nagsaysayang kay laiti kwarta. Imbis nga ginjoy kayo. Agpa-share kayo kasjay. Inkay shopping. Gumatang kayo itag kakapinta sa kagawaan nyo. Baybayan yun tabalay. Napintas mo tibalay yun. Kaya mingarog mo tidakil abalay anak ko. Ananuan nyo ay atidak kalabalay, kat dudwa kay mga agnaad.
Ay, basta. Noon niya ti kayat, may. Isu ti arami dun, may. Kat awan, makalapid ka da ka, may. Wartami mo, ti aramatun, may. Isu nga awan. Ti sino man na makibiyang, iti panggedeng, may. Ha? Uwing karon, nagbannog ang may taramatin mi akwarta. Saan ba dinawat na ijay? Nakasukat kan, Rosito. Intan aldawan. Nakalukata, hindi bangkaw. Intagarulang. Agora ka. Apay adag basit tabag mo ngay. Umanay nga ron dita, ti iruarta akwarta. Maday ko bag dito. Suntaw ti pangikanta iti kwarta. Anya? Agar aramid ka ba bakitan? Di pa higit makitkitan ti kargahan na akwarta. Intong kwan sinipdo da. Saan? Tadi kulor ti ikubag. Kan pagruta pag ti dua nga ikubag. Mas delikadaw no itibag ti pangikantay ti kwarta lakay. May mayat iti ikubag. Kasla gagangay lati karganan no kwa. Sanaya dagiti bag ti sipsiputan, dagiti manipdot. Awampay na po uta kasi nipdot da nga ikubag. So, masapaw, nagbalintamot, wais, lakay, malala, mabantan. No basta, nagpagatang na ng kantatang iti materyales, bakit? Wen nga rod lakay. Ay, ipapilit damot ti kayat da. Di tayong kontraan nida. Tama nga no isuman ti pagsaksakit ang tinakamdan karon. Baybayan tayo. Ay, masayangan naklang iti kwartada lakay. Imbes nga ginjoy da kumata bakit kang lakay dan. Sa bali matitrip da. Sana bali, tadamot pa kausaran ti kwartada. Adda pa kakitkitaan da. Sana mapukaw. Wen ang manumula atawan apag numaranda day jay ngay. Tabakit kang lakay da ka nga rudan. Narigat akong kontraan dagiti dadakkel mo bakit? Iso baybayan tayo. Sapay no mapagura da. Kat mabayag adida makisarita. Nga uray masabat mo ida iti daldalan. Ay, sa bagay matkit di Apay, anya ti patakdariyaw ka bagays. Ay ka, balay ka bagay. Anya kumangay. Akim balay ngay. Adama balay yawn. Kanadama babalay dagiti anak yawn. Nagdadakkel pa dagiti babalay da. Ay ka, balay may akan nila kay. Nauma kami niti balay may. Kaya may ti sa bali balay. Anya, Kaya't may mutapadasan tiyag balay ti dakkel. Habang si Biag kami pa'y kanila kay. ay na, nagpintas lang nga ron ti balay yawn ka bagays. Basik nga raw. Kaya mi tayo dakkel balay kabagay. Ay, ited mo nga ron kanya akong tidaan na balayaw ka bagays. Tabasit jay balay ko. Kan sisimla ang tididing na. Ay, sana kabagay. Tawan pag yan ang dagiti dingun may. Ha? No kasta, dingwan tagyan itidaan na balayaw ka bagays. Wan! Amumag nga do ti dingun may. Kasi danoan pag naudanda. May mayap mo lang ano napintas ti pag naudanda. At least, nalawlawang ang ti sigaw da balay da. Aniyan, nagswerte ka dagita dingwan yawn, ta dadakkel a balay da ka bagays. Ay ka talaga kasta kabagay. Adamod babalay dagiti kakaanak ka maun. So dagiti la dingwin main ti pag naudun may iti daan na balay may. Aya, May kantumang kiidiyag dalaws no masagom taw kabagay. Tangdanan ka. Talusam ti agbali na balay dagiti dingwin may intun malpas ti patakder mi abalay may. Wine. may kawan lata ka bagays. Day talagayam. Mano nga storage ti impagamit ti karpintero. Rusitaw. Talaw bakit? Umanay nga tati. Kwartata. Amagan kurang lakay. Uray 2 stories la siguro.
May maya no 3 stories. Tasalas ti umuna akad saaran. Kusina ti may kadwa akad saaran. Kan silid ta ti may kaalaw. Sa bagay, mabalay. Agam, ay, umdas nga ta, ti kwartata lakay. Umanay! Impa-estimate ko nga raw kay umanay di kwartata. Anusan ka pala ti agtipid basik iti makan. Tapnosan amabiting ti kwartata. Lalala, kawa na. Si Kamala ti narawot iti karnikan. Ah, Ano siya, kuray itlog ngayon daw, awan problema. Si Kamala ti napilay iti masida. saan itan? Tada ti paggagastusan ta. Alang nga raw, aginot ta, tapno makabalay ta, iti dakkan. Lakay, nakagawa kaon. Na, mabisina ko na. Itay-pay lang nga urayag di palangayab mo kanya abangan. Alas 10 ang itagsaba. Ngam, di tapay lang nabiga. Talaga ngayon gagarak tinaglutaw, iti maladaw. Tapno makatipid talakay. Pamigat, kan, panggal daw day tuya na pananganta. Di mo nagtip-tipid talakay. Imbe sa mamitlaw ti pananganta, iti may sagal daw. Mamidwa pa'y laang. Tapno malpas, ti ipapaaramid ta abalay ta. Anusan tan? Uray tay, taladay taw ilakay. Numalpas ti balay ta. Agpapastan tumanag na mangan iti unlimited. Nanay Ilyang, alaang daktumot nga ro da babaunon niya, intun malpas ti balayaw. Ay, kahit mabalin lata, kikay. Apay, awan trabaho itaya. Nawan nga rod nana, istambaya kita. Iso nga alaang dakto katulong yawan niya. Ikaw, lata, kikay. Rayam nga raw na malpas ti balay may tayaban kan raw. Ay, wala na. Talaga kasapulan yun ti babaw na, numalpas ti balayaw. Tadi yun to kabailan na dalusan. Tanay, kita niyaw. Nagdakkelao na yan. Nakita mo, di ipatpatakdirdanan ng kintatang abalay da ba kayo? Wen, nagdakkel. 3 stories sa amoy kanon day jay. No pangananwan da nga ta iti dakkel abalay Kawamot ka balay da. Ay, talaga sana maikatiki na palangguad da no dagduma. Naimbaglakit din ata saan nakatimawi di tikas dyan nga ugali da. Mala, pagbigyan tayong tabakit yun lakay da. May mayatin di kasi jay. Ngamti ibisyo da ti kwartada. Bakit? Ay, nasakitan ti saka ka magbag na bakit? Ay, kauray siya ka. Day, Nangrunakat nagdagsan ti imot ta. Ang maganos ta. Tapno makatipid ta. Miso pa'y ngamin ti pagarkilata ti tricycle. Ornungun ta kidya pangnayaw ni ti may gatang ni ti materialis lakay. Ay, siya pa'y daw. Ado pa'y ti paggastusan ni ti may patpatak. Tarabalay ta. agi na natawan ba bakal? Ah, Nabandugak. nagtugaw ta pa'y lang around ti waiting shed. Nagrigat gaya men tagi patak dari dakkel balay. No kaano abim makay kinlim makay ta. Isumay ti panagtipid tay ti kastaunay. Eh, ganos ta. Tapno malpas ti balay ta. Naimbag tulan no malpas ti pagkastusan ta. Uray, ako'y tanto manay ni Jay paraagan ta. Siya pa'y adupay tinaskin amagata nga materyales. Kagudwa pa'y la dyan alpas. Kurang samat ti urnong tan. Anya? Kunakman no kunam nga umanay. Kasta nga may kimbaga ti karpintero. Yung di na magayam inraman at tinutal ti bayad ti trabahador. Sapay nagaduda at trabahador. Anya?
Ay, kay, kasano nga rodon nga ilakay? Kapilitan na may sarding tibalay no kas kasano? Ay, anya? Ay, saan? Saan na mabalain? Masapo lang malpas na ijay. Kababain no may sardang. Siyempre, ibagan to dagiti tao. Kundi balay tayo tinakal. Nga may sardang mo lagayam. Kahit pangalaan ta ko mga rod nga iti kwarta. Umutang ta kadagiti anak ta. Resan! Dada na dilawan daan umutang ta kadakwada lakay. Aglunak, ilimod ta ti panaglun ka. Di tayo bagbaga nga utang ti daduma na gasto si ti balay ta. Ibaga ta akas, amen. Kay, nakalunkan ba kay? Uwan lakay. Ay, nariga bagayam ti agbalay ti dakkel. May pasubo na tao nga umutang. Siya pa'y adamanin intag te karpintiro alistaan ti magatang. Ay kagatangan ta alakay. Adamot tayo na utang ko a kwarta. Kat, kumusta ti balay yun, nanang? Nalpasan? Wan, dandanain. Nagdakkel di balay yun. Naibusan na ti urnong yo. Ta sigurado adakkel din nagastos yo ijay. Una, nangam di balay. Takap-kap na kan mi bay. Ay na, nagastos tagpaaramid iti balay, nanang. Nangrunan no kasti kadakkel. Talupay mga runakad sa aran. Tirigat yun nga, amang dalo si Jay no malpas. Ay, awan problema dito ha. Importante, malpas. Huwag magkaydi Sige, tani, aldawad. Mapana kaun. Papanan nyo aya. Mapana ki Jay Ili ha. Kaape magmag na kayo ngay. Aglugan kayo Saan? Tanangin na ti arkila ti tricycle. Magmag na aklatan. Kan, exercise pa'y. Bakit? Nakita ko ni tatang iti agsapa. Gimatang iti sardinas. Kun nagugot iti ugot ti kamuti jadalan. Di mo't saan dang agsidsida iti sardinas ide. Ay, kapilitan itan tamok ngagtip-tipid dagi jay. Amok ti style dananang kantatang. Di dala kayat nga ipadlaw ngam amok ka mabitbitinan ti kwartada. Iso ngagtip-tipid da. Kita nagpaili da ka magmagnada. Ibagbaga dala nga exercise. Nga mamuklatan ngagtip-tipid dala kay. Nagdakkel mga minjay patpatakder da balay da. Nagastos da jay Ay, wen nga rod Daytoy tupay basit abalay ta ka nagastos. Adu tinagastos ta ditoy idi. Dayjay tulaka nakadakdak kalabalayan. Nakitak di balay da. Dandanimot malpasen. Adu pa di magatang ija. Awan pa'y tiles ken bubidana. Ururaya nga ron no bumulod day ti kwarta nga mawamot. Adu siguro ati kwartada ba kay? Ilyang bakay. At damaning gatangin ta. Tiles kin pang bubida. Sapay na ibusan tinutang ko a kwarta. Kay, kasanaw, ipasarding tapay lang, ti pandakaramid ti balay. Ay, saan? Sakayat nga baga ti taaw, na bitin ti kwarta ra. Ipatuloy talat-tala kay. Kit pangalaan ta nga ron nga iti kwarta. Awanay, naibusan ti ornong ta. Magsapulak man na iti paglunak. Adaw, ti paglunan dita. San na balay, tadamot tayo, pensyon ta, pagbayad ta. Wen mo't kindi Nalang aglun ka manin. Bakit? Kamaw dyan na. Nalpas mo't lagan, ti balay taros ito. Hey, wen garod bakit? Datan ti kadakkilan ti balay na dito lugar tayaw. 3 stories ko lang man. Huwag nga raw. Nagpintas pa'y ti disinyo na. Iso na lang ta. Tiwangwang may tiunag. Kurang tayo ti gamit ilang. Puro dahan na ti gamit ta iti sigod abalay ta.
Alangan na pagkatinda pa ilan lagi dyan. Ay, saan? Saan? Ipadawat kan. Gumatang ta, iti baraw. Kay pangalaan ta itigatang tangay. Kat nagadupay lati utang ta. Ay, utangin tamadin Dam amaw, ngagpapautang iti appliances. Hulugan ta iti binulan lakay. Anya nga, ikabagis ilyang. Umaya ko ni Jebalayaw. Ay, aguray ka pa ikabagis. Ayaban kantaw no kasapulak ti kadua. Kabailan mi paimot nga gasawa ti agtrabaho jay balay. Ay, kunak no alaan da ko nakatulong yo kabagis. Ninamnamak paimot. Ang mala, sana baling arudain. Pasensya kan kabagis. Saan mi pa kasapulan ti katulong ita. Ilyang! Woo! Ilyang! Ayan mo! Adag dito third floor! Dito silitra! Abay aya! Ayan mo ayamay! And then, dito yung first floor! Umay ka ba tatay paramit ko rin ka? May na! Sikati yan na kasapulan na! Di sikati umay dito third floor! Darasan! Daisan! Masado taklaan nga bumaba! O, dayang. Makabanlog mo ti umuli. Dito yung third floor ba kay? Nagsakit ti saka kinsikay nga umuli. Iso nga raw na masado ka bumaba. Tama ka banog ti umulay. Daliga gayam ti dakila balay ba kay? Makabandog mo ti umuli kay umulaw. Yalistan siya ti kwartuta di first floor. Chika! Alam, ti may sa kudso ni Jai. Kun tay pungan, kun ulos mau. Ta maturog kay Jai no kaya mau. Hey! Bandak mo ita. Mabuti lang no may siya. Dede. Nagdagbus-busin na amo tao. Ha? Tay sa mo agsingir iti utang ko daytan. Ay, aglabon talaga. Ay, awan ba'y pagbayad ta? Ay. Una yung tigas taon. No agpensyon ta. Diretso mo't iti utang ta. Awan pa'y mabati a kwartata. Sana balay. Sana pintasan to'y balay ta. Ay, Rositaw. Anyat mapaspasabakan kan. Apay nga, agduling-duling ka kan. Ay, kasla, agpatpatangkan ka maid. Ay, sus, mataki kan samatan, Rositaw. Maumay ka. Bagkatan ka. Titangay ka ni Jay Hospital. Agam, kasanugat agay. Nagngato ti agdan na pagnaan dito'y balay. Agparayat aklagain ka dagiti karuba. Rositaw, apay gaya kasta kamutayin. Di ka magsaon. Una yun di kasta nagbambanagam, Rositaw. Agsaw ka. Agkuti ka. Ay, lumaban ka lakay. Tanay, adaw ti utang ta. Masapol nga tinulong ta. Amang bayad ka dagiday. Iso nga paimbag ka. Nayawid tayo ni tatang diti balayo, nanang. Way nanakaw. Hangam, inutilan ni tatang yaw. Gapaw iti panakaatake na. Uwan nga rod, nanang. Ay, mangikabil tayo ton iti kama na ije baba. Tapno saan tayo amarigatan amang ipanmanan kan kwa na ije ospital, no bilang laeng. Ay, uy nga raw nanakaw. Nangatunay dito third floor nga yan ti silid bay. Ni, asino dagi dya agbusbusi na ije baba, nanang? Ay, andama na dagiti umayag singera na kaw.
Agsingiriti? Iti utang may akan di tatangyaw. Nabitin nga min ti kwarta mi iday. Isugay mutang kamay itinayon ti kwarta may. Pinagaramid may dito'y balay. Anya? Nagdakal ti utang may anak kaw. Problema no kasanawa makabayad na kita. Nagrunagit. Ay, kastoy mo tayo ti sasaadan ti abayaw. Nasyan dagiti anak mi kada kami, kat tinulungan ta kami ang makabayad iti utang mi. Kat kaasina, ininot matlaan na bayadak dagiti utang mi, babaan ti tulong dagiti anak mi. Kat ita, inutil at tatasawak, sana makakunail, iso asubsubwak tunggal mangan, di gusak kan aminan. Pasaray saan mi matla maus-usar ti second floor, kan third floor ti balay mi, tamabanugak nga umuli. Agbabawi ak ang nagipatakder iti dakkel abalay. Nang runa ita tainutilan ti asawak. Alakastan, to'y gayam mo no kabsat mo, ilyang. Alaga gayam, ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan wano kapadasan ni kabsat ilyang. Dito'y drama tayo. Manang Bianang! In your nose parity script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manen, just tagina kada kayo amin.